Aj, lubi připosluchári, lubi přečeli, tule dženca na Jolka svědčeniu tu v Nuknici, v Serbskej Bužice. Máme dženca za vás jednu novostku. Jsme založili jednu firmu a ta se jmenuje Extreme Serbský Outdoor. Jako zaujíš, kožer ničo nepraje, outdoor dreka zade dury, když je nucka stej. Ano, also vonka. Extreme Serbský Outdoor firma. Prajmo, si mám oky, ale što. Ups. Nikde tu na akordeonu stej. Backe. Okay. Extreme Serbský Outdoor je jedna firma, kotrež jo vukađova se ni fuzi, mjez Bravočanski Action Dunak a Nukničanski Alko Tours. Smo se specializovali na serbske ekstremne športove družine, kajž Alko Tours ižo praj. A tež druje zvonka v Širodže, kajž prajne poskyčíme kompletny paket, popravdě všetko nucka od skazana hač klikare. Aber maso, ne, aj, šo jasne. Tak, kaprajne, Extreme Serbský Outdoor, Ilza! Ja som so runde sauer spola. Aj, Extreme Serbský Outdoor, Juri Gallenschwecht. Ach, du dzień, aj. Serbski Institut. Dobry dzień! Hej, wieso Gleszota? Hej, jasne! My, a što potače? Aha. Jen extreme sport za 10 wiadomostników. Międzynarodnych. Wieso, mamo, a gdzie? Porane serbski, Nuknice. Hej, poczekajcie. To mamy nešto? Hej, na przykład tu. Extreme svinjorizanie. We Nuknice, pola Smolic. Komplet paket jo, wodkuć, wukutlić, tykać, warić, zjeść. So, jedno zjist, to nicht aber, Sport muss sein. Hallo? Ach, musst du Vegetarier? Ach, ja, machen wir nicht das Rostlinami, das ist mal, nicht das Rostlinami. Hey, Mama, ha! Extreme Tomato Catching. Heißt das ja? Nur, takie z tomatami metać. Hey, naso, wieso? Fließwanne. No, wieso Fließwanne? Jasne, Hochdruckreiniger. Hey, schon jasne, dich nicht ratsche. Na, breitše mal, hej, der od instituta, Ramo Stefno, lade ty mal, der mam jo gune to, viš, od instituta. Čakaj, ja mal polala, čo mám katalogu, jo. Also, wir sind so mamy. High Energy Kamin šipky rúbanie pola Bjarša ve Pieskecach. Hej. K tomu sluša, kompletny poskyt, no? Štompovalič, kuluchy rezač, šipky rúbač a živicu zbierač. Niemce Harz, 4-Paket. Hey, was kannst du? Słyszeli? Ma nasz Harz 4-Paket. Katreut und ja. Na 1 Euro na Hodzinu. Leracze. To mam lacze, što drugi mamo. Paskaj, tu šeciš še neća. Maš ti še nešto? Damo, ne? Jasne. Poskytki bez konca działają. Na przykład Power Czomiki na Zadkuli. Domu słucha. Serskie nowiny kupić, rozrezać, sfałdować, zlepić, a na wodę sadzić. Hej, czytać? Natürlich. Czytać, hej. A k tomu jeszcze osobity highlight. Najpierw der Stapellauf z Benediktem Dirlichem. Stapellauf? Hej, Stapellauf. A potem un papierane czomiki ze sektom pokčije. Hej, a što to płaci? No nic ale. Trzeba jedno 10 lat Sarskie nowiny abonować. A to też się będzie, nic? To ta dżeta utracił, aber... Oj, nie, Deutsche, najpierw dyskutować. Budujcie najpierw eine extrem żwania durchweg. Wolajcie, proszę, extrem wiadomostną konferencję, wieso? Hej, bożymy, zauwajcie, panie, no? Ja ci braju. Ty Juri, ja się muszę damy ja nicht przyjął. Natürlich, czas. Dobra, czas to ty szyjesz, was geil. Das wird so czas czekać. Bleib przyjął nas na czasnik. Česte je veliki stres činč, veste? Dobrý den, najprv Jonu. Zdravstvoj a spokojno.
ty gar nicht, jo, los. Shut up. Wiesz ty, ja sam tam przyjechał z moim LKW z tej Ruskiej, ze naszego biura od Petrograda. Aber Żorec, oni mnie nie są ale puścili. Aj, co było? Ale nie jaki mał są nie tam cyli, ze mną radź, ale tak nie. Mensch, doch lecker Maut, du Runner! Mau. Das ist Mau? Whisky, weißt Ach, Schwester, das der Ruble brali, nicht so. du? Total nimmer. Ja. Total nimmer. Nee, ale tam jest ten niedajszy stres, to się żołtak nie jak nikt mehr der schiebig jetzt von Żorec, a tam nie są ale puścili. Aha. Wiesz to? A po nakie, w Petrogradzie naszym biurze. Aj? Te od tej rosyjskiej mafii, te są nam 20 od naszych Landroverów pokradnęli. Nie, frei. A ja niks mo debili tych 100 francuskich Heinko pieši do tajgi posłać. Wo ist die Wurwunde, aber sto? Das so schön, er hat zurück schon, den haben wir geil. Dreimal, so, zu das na Mensch, das Abfall, die da da. Oj, schon Vorkasse. Ach so. Wolle, Oj, kein Problem. Bonne, okay. Poskaj, Junge. Das ist nicht so breit. Sind wir nach Brasko Kumbana nicht schon wieder? Du da, Junge, ja. Lubi ludzo, wutromne postroze złote brahi. Ja mam prawo praze jo čartlus. Tun no dodom dej w praskich gulijach, w kanalizacji, to je tu no najnowszy rano. Własne za niemskich turystów, za sobostałą odpoczkowego związka, niemscy Abzockerzweckverband. Da weiß ich, Tourismus, kein verrückt, ja, umbleiben. Das ist aber schöne. Schöne. Ja, ja, nächstes Mal spoilern wir Jensa, du Skaso. Machen wir jetzt eine hulke Idee, ein Plan ist, Wami. Machen wir jetzt du, ein no Slogan, za našu firmu. Kot da še vam netko tu pokazam, prini raz, kot da smo jaz si dne do umislil. A to je do nekaj z vami romače, tu nas tu dovač. So, také, vidíte. Fitness, wellness, hulke piče, zvinče, skončne vaše riče, pohyb naš je zurin, serbski auto, full extrem. So, netko šicu romače. Fitness, Wellness, Hulke, Pisze, Zbieńcie, skuncie, wasze ricze, pohyb nasz je suweren, serbski auto, full extrem. Super! Hallo! Ja, mam prawie to je ultimatywny tekst za naszych turystów, der prawie się to złoża szylu. Co ty myślisz? Na kujże bat, wiesz ty, po nas w rosyjskiej, one szece praja, taki wickam, gdyż zes horco samowara smerdzi, a na wódce stare kozo perdzi, pan co bliża płodne czasy, a pełne budú nasze kasy. Opas bitte, fein Breio. Hoj. Also was kann man? Stolz an denkst du im Projekt und dann mit Brasi, das hast du dir nicht abschiert, was? A mój no projekt, jo, to ja tu rano ja umbleiben. Ja mam jen no koffer, jen survival koffer. To je za ekstremne przeżywienie. Ten koffer je ze skóracej kożu, od jednej kół, który je 24 lat stara, 6 tak stabilne, metalowe różki. A nucka mam ja jo najprije sprinja za ekstremne przeżywienie jene sle, serbskie jumping sle, no? Když máš to zade jen šiedže, a tam jo prede tebe na ulka džira, musíš šia zač dele skočić jumping. Der Primer, der Reger, der Jumping. Na jumping to bom pinka, bank pon jo kraublaktelka, weißt du nicht? Also, ale to stabil, also to džerži. Ja meni, ty musíš když se dele neke skočiš, a ty so popuču doponi zo oka handyklinka, to das horazjede, wiesz? Ja, idealne tute slir. Z druga potom mam ja jo jen specjalny instrument, gdy se pan nicze w lesu so zabudził, z tym możesz się potom wołać, bo SOS, wiesz, SOS,